Yes, reka nongere mbasuzi rero kandi mbifuriza ibihe byiza abakunzi bacu ndetse n'abakomeje kudukurikira umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira no kuri Emile Official. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira wa gatanu mwiza. Turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Tugiye kugaruka kubikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje kugaragara cyane cyane twibanda kubikomeje kuvugwa no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru uranyemerera mubwire yuko muri Kivu y'Amajyepfo ngiye kugaragara imirwano ikomeye cyane, imirwano yongeye gutuma benshi bava mu ngo zabo abandi bagahunga, ndetse kugeza magingo aya ngaya abantu bamwe namwe bakaba bakomeretse abandi bakagenda bagwa muri iyi mirwano. Hanyuma kandi ndaza kukubwira ko ibiganiro bikomeje kubera muri Katari ku ngingo zigendanye no guhanahana imfungwa ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa leta ya Kongo ari ingingo zikomeje kugenda zigorana ku buryo kugeza magingo yanga benshi bemeza ko ibi biganiro bishobora gukomeza kugorana nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ndagaruka kandi kubikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku biganiro byahuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaza guhurira i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ubundi niki banzuye, ubundi niki cyaba cyaragaragaye muri ibi biganiro, byose tugiye kubyinjiramo tubigarukeho muri kano kanya. Ndetse ndanakubwira ko Kinshasa abajura bitwaje intwaro bahanganye n'abashinzwe umutekano muri banke nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe rero by'umwariko ndabashuje kandi ndabifuriza kumererwa neza kwa dukurikiye bari mu Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye ndetse no ku bindi mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese reka ndabifurize kumererwa neza. Birumvikana abadukurikiye by'umwariko baherereye hano mu karere k'ibiyaga bigari hirya no hino mu isi, mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane. Kanda subscribe kugira ngo bamere bazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu ubisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abazarinde muri Kivu y'Amajyepfo bamaze gutangaza ko bamaze gufata abasirikare bo ku ruhande rwa M23 nk'uko byoma bigaragara. Ni inkuru rero yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara na societe civile, ndetse iyi societe civile yashimangiye ndetse navuga yuko ibitero bimaze iminsi bigabwa muri Kivu y'Amajyepfo byongeye gufatirwamo abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23. Amashusho yamaze kugenda ashyirwa ahabona cyangwa se amashusho yashyizwe ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se ku mbuga nkwandiko yerekana ndetse akanagaragaza uburyo abo basirikare bari bariko barabazwa imyidondoro yabo. Gusa na makuru tutabashije kugenzura 100%, ni namakuru yashyizwe ahagaragara cyane cyane hifashishijwe imbuga zimwe na zimwe zano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru tugera bivuga. Gusa bivugwa ko ibitero bimaze iminsi bigabwa muri Kivu y'Amajyepfo aribyo byaje gufatirwamo aba basirikare, ndetse ni nyuma y'ibitero biremere cyane byanazindukiye mu gace ka Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta kandi akomeje kugenda atugera muri no mwanya yongera gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko urugamba rukomeje kugendera muri Kivu y'Amajyepfo rukomeje gutuma ibintu birushaho kuzamba. Amakuru kandi yihuta nanone atugera avuga yuko hano muri za Uvira imirwano ikomeje kugenda habera ihuza abasirikare bo ku ruhande rw'abazarendo ikomeje gutuma abantu benshi bagwa mu kantu, abantu benshi bakaba bakomeje kwikingirana mu nzu abandi bagahunga. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Actualité Akadomo CD byongeye gushimangira ko hano muri Uvira hongeye kugaragara gushyamirana gukomeye cyane hagati y'imitwe y'abazarendo, aho kugeza magingo yangaya umutwe umwe washinzaga uwundi kugerageza ubugambanyi cyangwa se gukora ubugambanyi cyangwa se kugerageza gushaka gukorana nabo ku ruhande rw'umutwe wa M23. Abazarendo inshuro nyinshi bakunze no gushinza leta ya Kongo mu gisirikare kugerageza gufatanya n'iyindi mitwe by'umwariko irimo nka M23, byakomeje gutuma bavuga yuko ariyo ntandaro yo kubatsinda, ariko ku rundi ruhande bakomeza kuvuga ko bazakomeza guhangana n'ibi ngibi nk'uko amakuru atukomeje kugenda atugeraho abivuga. Mbere ko nkomeza kubikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, reka nkubwire ko i Nairobi mu gihugu cya Kenya abantu bagera muri 3 bishwe barashwe kuri stade by'umwariko umuhango wo kureba umurambo wa Raila Odinga nk'uko bigaragara. Amafoto yamaze gushyirwa ahagaragara yerekana ubwinshi bw'abantu benshi cyane ubona yuko bari muri iyi stade. Byibuze abantu bagera muri 3 biciye muri stade yo mu murwa mukuru Nairobi,
ubwo rero abashinzwe umutekano barasaga amasasu bakanatera ibyuka rero biryana mu maso aho umurambo wa Raila Odinga wari washyizwe ngo rero bawurebe kuko rero umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Vocal Africa ubivuga. Nyuma y'uko kandi umurambo we ugeze muri Kenya uvuye aho yaguye rero mu gihugu cy'Ubushinwa, gahunda yo kujyana mu nteko ishinga amategeko zahise zimurirwa kuri stade ya Kasarani ijyamwo rero nibura abantu barenga 50,000 ariko ari nayo nini cyane muri Kenya, ariko biranga biyo byubusa abantu bakomeza kuba benshi. Raila Odinga kandi wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yapfiriye mu bitaro by'umwihariko kwa gatatu azize guhagarara gutunguranye ku mutima kuko rero abo mu muryango we babitangaje. Numwe kandi mu banyepolitike bakomeye baranze iki gihugu mu myaka za 40 ishize. Ubwo kandi abantu bari bamaze kwinjira muri iyo stade ari uruvunganzoka, abapolisi barasha amasasu ndetse n'ibyuka biryana mu maso. Igipolisi by'umwihariko ntikirasobanura impamvu yabayeho gukoresha imbaraga zingana gutyo z'umurengera. Ubwo amasasu n'ibyuka biryana mu maso kandi byaterwaga, igikuba cyacitse, abantu batangira guhunga berekeza ku muryango usohoka. Ibinyamakuru muri Kenya by'umwihariko birimo nka Citizen Kenya bivuga ko abapfuye ari abantu 4, abandi benshi bakaba baje kugenda bakomereka. Odinga kandi wigeze kumara igihe kirekire afunzwe n'ubutegetsi bwa Daniel Arap Moi, yabaye umunyepolitiki ukomeye cyane muri Kenya wiyamamaje inshuro 5 ngo abe perezida w'iki gihugu ntibimuhire. Kenshi by'umwihariko yavugaga ko yibwe amajwi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bisubiramo amasoko yo mu gipolisi cya Kenya avuga ko abantu 2 aribo rero bishwe n'amasasu muri Kasarani Stadium mu gihe KTN News ndetse na Citizen TV bivuga ko abapfuye ari abantu bagera muri 4. Ibi byo ni ibinyamakuru byo muri Kenya. Umubiri we kandi wageze mu gihugu kwa 4 mu gitondo, aho rero byabaye ngombwa ko abategetsi bahagarika ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Nairobi kubera abantu benshi babashije kwinjira rero aho indege zigwa. Ubusanzwe rero uretse n'ikivunge cy'abantu batakora babujijwe kuhagera. Kuva ku kibuga cy'indege abantu 1000 by'umwihariko baherekeje umurambo wa Raila Odinga by'umwihariko mu rugendo rwa kilometero 10 rugana kuri Kasarani Stadium, aho abantu barushije rero kuba benshi cyane bikananira inzego z'umutekano kubagenzura, bikavamo gukoresha imbaraga z'umurengera. Hussein Khalidi ukuriye Vocal Africa yabwiye BBC ati twakwemeza ko umunsi warangiye abakozi bacu rero bari ku buruhukiro rero bw'abapfuye bwa Nairobi ahazwi nka City Montreal babonye imirambo 3 by'umwihariko yahazanywe yarashwe n'amasasu. Nyuma y'uko kandi ibintu byongeye gutuza muri stade, abategetsi barimo Perezida William Ruto babashije rero kureba isanduku irimo umurambo mbere y'uko rubanda rwari aho ngaho narwo rero rwemererwa gutambuka rukawureba mu gihe kandi cy'amasaha makeya. Vice Perezida wa Kenya Kithure Kindiki ukuriye komite yashinzwe ibikorwa kwa 4 nijoro yakoze ikiganiro n'abanyamakuru, ariko ntiyigeze akomoza ku kajagari kabayimwe rero cyangwa se kubapfuye. Yavuze ko nyuma y'umuhango uteganyijwe kuri uyu wa 5 wo gucyubahiro cya gisirikare Raila Odinga, abaturage batumiwe by'umwihariko kureba umurambo we kugeza igihe cyose biri ngombwa nk'uko yabivuze. Umumotari witwa William Otieno Andoyo yabwiye BBC ati turashaka kureba baba, twabwirwa n'iki ko ari we uri mu isanduku, niba mutwereke tunyurwe. Abari rero mu cyunamo cy'uyu munyapolitike bitwaje amashami y'ibiti ndetse n'amababi, ikimenyetso cyo kuba bari mu cyunamo ndetse n'akababaro ku bwoko Odinga avukamo bwa Luo nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibinyabiziga byinshi muri Nairobi biraboneka biriho rero amashami mato y'ibiti ndetse n'amababi mu kugaragaza ko bifatanyije n'abari mu gahinda nubwo babitwaye by'umwihariko ubwabo baba rero batari muri uwo muryo. Hakabamo rero by'umwihariko no gutinya kugirirwa nabi n'amatsinda y'abagizi ba nabi yitwaza ibi bihe. Umuhango wo kuri uyu wa 5 kandi wo kureba ndetse no gusezera kuri Odinga urareba by'umwihariko muri Nyayo Stadium iri hagati mu murwa
mukuru wa Nairobi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Kuwa gatandatu umurambo we uzajyanwa mu mujyi wa Kisumu, umujyi uri ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria, aho yari afite ijambo rikomeye cyane muri politike. Aho naho kandi abaturage bazahabwa amahirwe yo kureba umurambo we mbere yuko ashyingurwa iwabo ku ivuko ahitwa Bondo, ni muri kilometero 60 mu burengerazuba uvuye mu mujyi wa Kisumu. Umuryango we uvuga ko Raila yasize yifuje ko rero napfa azashyingurwa mu gihe gito gishoboka, mu masaha nibura agera kuri 72. Uyu mugabo kandi wari ufite imyaka 80 yituye hasi arimo rero kugendagenda mu gitondo kwa gatatu mu bitaro bya Devamata mu mujyi wa Kochi mu Buhinde. Perezida wa Kenya yatangaje iminsi 7 y'icyunamo mu gihugu, kandi uyu munsi wo kwa gatanu wagizwe ikiruhuko muri Kenya nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Komereje kubikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza ko ibiganiro bishobora gukomeza guhuza impande zombi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugera arashimangira ndetse akaba anagaragaza neza yuko ibintu bishoboye gukomeza kuzama ndetse no gufata indi ntera. Reka nkubwire yuko kugeza amagingo aya ngaya ibiganiro bikomeje guhuza impande zombi bikomeje kugenda biba indyankurye nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Reka twongere twinjire idoha mu gihugu cya Qatar turebere hamwe ibikomeje kugenda bivuga. Nyuma yo gusinya amasezerano yo gushyiraho urwego rugomba gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC cyangwa se M23, impande zombi zikomeje ibiganiro bikomeje kureba kubera idoha muri Qatar. Kuri inshuro kandi impande zombi ziri kuganira ku ngingo yo guhererekanya imfungwa nyuma y'ukwezi kumwe zemeranyije gushyira rero urwego rushinzwe gukurikirana iriya gahunda. Ni gahunda kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko iri mu ngingo zigoye cyane zigomba kuganirwaho muri biriya biganiro, kuko rero nubwo Kinshasa imaze amezi menshi cyane yemeye ko igomba kurekura abantu bakora rwa 23 ifite, kugeza ubu nta kintu na kimwe kirakorwa. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yahawe inshingano zo kuba umuhuza udafite rero uruhande abogamiye mu kumenya, kugenzura ndetse no kurekura mu mutekano imfungwa zifitwe na buri ruhande. Yatangaje ko by'umwihariko igitegereje ko leta n'inyeshyamba bagera ku bwumvikane. Croix Rouge kandi yanagaragaje ko biriya biganiro nka maratoni, aho rero kuba spirit bisobanuye ko urugendo ruganisha ku isozwa ryabyo ndetse no kuba byagera ku umusaruro ugomba kuba rurerure cyane. Radio mpuzamahanga ya France RFI yivuga ko ifite amakuru yuko ibiganiro kuri iriya ngingo bigomba rero gutwara iminsi ibarirwa muri 40, gusa ngo ku ruhando rwa diplomasi hari icyizere cy'uko impande zombi zishobora kuzagera ku bwumvikane mu buryo bwihuse. Ni ibiganiro kandi kuri ubu bikomeje gukurikiranirwa hafi na Leta z'Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bifuza ko Kinshasa na M23 byashyira umukono ku masezerano y'amahoro nyuma yayo leta ya kiriya gihugu yasinyanye n'u Rwanda kuri kwa 27 Kamena uyu mwaka. Kugeza ubu kandi uruhande rwa M23 ruvuga ko imfungwa zayo zibarirwa muri 700 arizo leta ya RDC igomba kurekura, mu gihe umubare w'izo leta isabaho utazwi nk'uko bikomeje kugaragara. N'urugendo rukomeje kuba rurerure, ariko kandi natwe turakomeza kubakurikiranira hafi bikomeje kugenda bivugwa. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije umunsi mwiza, mbifurije kuryoherwa na weekend kubatangira enjoyinga kuri uyu munsi wa gatanu. Ubuzima bwiza nibwo mbifurije, impagarike n'ubugingo, amafufu ndetse n'amafaranga bibafubike.